Mururungano uyu wa atwarithia nduthi mwena wa Mwihoko uria wacungiriirio ni guthukagio gwa ciiruru cia atwarithia nduthi iria ciakitwo ni gikundi kia Jango kia mubunge wa Thika Patrick Wainaina ni umwe wa kihumo kia njokanirio ya miario gatagati ka gavana wa Kiambu James Nyoro na mubunge Patrick Wainaina. Ndathondeka border shed handu na ni anake majitia ugakorwo nake mundu ungi aroka akamumura border shed iyo akamihura hura utuku kwanza aroka hindi ya COVID kwanza akamihura hura utuku athukagia mabati na agacoka agakua cuma. Mwena-ini wa thirikari ya kaunti ya Kiambu irauga ciiruru ici cia momorirwo ni undu wa kwaga kurumirira mawatho ma waki no kuri mubunge Wainaina aya ni andu mari na mubango wa kwananga indo irateithiriria muingi. Na kama umefanya project na hukufuata kile kinatakikana, kaunti ikuje iharibu. Kama hukuwa na barua kaunti iharibu. Si ati wewe ni MP ndio imeharibu. Ona gikorwo imwana cia thaka na wikiria kingiri kotangiamba wira ugi atiriri mwanake urahuthira border shed ri no akorwe mwana wakwa no akorwe mwana wa mware wa maitu niki kingituma ndimuhurire border shed na tigwo riwa-ini. Atongoria amwe matongoretio ni Gavana James Nyoro marutite ndwara ciao macierekeirie kuri mubunge uyu uria marauga ndahingitie magwake maria ahetwo ni muingi. Wira uria ndutaga wa akademia ni njeragia na andu aingi muno kuma haha mathiete o Meru ni gukora kinya border sheds ni thoreka kinya border sheds cia Jango Foundation ukuikora Meru uikore Kiambu. Wacha tufanye kazi kama mtu amepewa kazi ya Jerusalem, fanya Jerusalem, ukimaruza Jerusalem uelekee Judea, ukitoka Judea uende Somalia. Kama wewe ni MP, tafadhali na kuambia stiki kwa MP wako, constituency yako, ufanye kazi huko. Naona bado kuna mashida mingi sana hapa Thika, haijakamilika. Bona utoke hapa ni kuone ukifanya sijui nini unafanya Gatondo. Niĩ ndaruta wira wakwa ndutaga ndikitie no tutikore na wega wakathukia wira wakwa. Angikorwo ni wenda gucindana na Jango ri onawe hau ndiraka kanyamuri nduke wake gaku hau ni urakuria na kwina mathina maingi bururi ukina mathina maingi muno. Maya mothe makirikirira utetini wa mwaka wa 2022 kuona o mutongoria hari giturwa kiria aranyotera. Ona kiwanja kia hingorwo ni tugacamagia kuo mundu no anjite ciugo iria ciothe kwenda kunjita mundu no anjikie kararitho uria wothe kwenda kunjikia kararitho no ringi arume ni kuonana ni kuri hingorwo tuhote kuonana atanamba guthie gutwira ati ni arakaibanda ri ambe aheithie maguku na mumwambie kama hataweza kazi gakuyo wako hapa nyuma yake bumper to bumper na akishindwa na kazi si mimi nitachukua hii kazi niendelee nayo. Atongoria ya marorotana makiuga mundu ni aragarara wira wa uria ungi na gatagati-ini ka bara ici muingi uria wagirirwo ni gutungatirwo niguo urahera. Ukitupea barabara moja MP atafute bara ingine afanye na yeye, lakini sio kuja kuingilia barabara zenye tushapata. Tunaenda losing funds sababu ya siasa za ujinga. Naona gutwika atongoria aya marauga utiti wa mwaka wa 2022 ndukumeheria mubango-ini wa uruti wa wira hatari nganja. Mishemanio ta ino ona ya kuruguria tafarira cia kuguna muingi nio irahuthika iri kiharo kia mutongoria gutemania wendi wake kuri muingi. Ngiribotera Inooro TV, Njitagwo Gathoni, Wajihia.